lamdam ji da khoi isian si jing si khoi na tai sa da ba hai ta ne na tai sa da ba I phong phong na hai na ra da se English ta ro prostitute hai ro prostitute ai je yam ni ki hang goi na tung goi na tamin na ga lai ga da do le rak tre hu ji ai je uji ki nupi ji direct paisa ga pir ga chat la ba ni na ga ai ma di paisa asuk da chat pani ma di adu chat pani ka hai ra ba nupi jing ji no oi na thekat le bu ji Instagram na ga ji moi na tawri si ade Facebook da social media da atang ba yu thak ba gari atang ma thauba atang yam nuai ba ko moi je life se yam nuai ba yam enjoy tawba koi ba lang ba ko moi amai nang akhoi ngau san ra su yam nuai khole ka hai na ut na ba hone moi si kai no si moi uli si kai no ma than da mang ba ma gi manung da lai ba dark secret hai ta le ma gi manung da lai ba aron ba awa ba du di moi utte moi no uli se koi ru ba lang ba bar da jagoi saru ba satlu ba gari atang ba tong ba phone atang ba iPhone adu du pai ba ma gi izat mang asu izat hai ba leitre su nat ikai khum na ba leitre su ikai khum na ba leitre su moi nungai ri hingi hai ba do ma nga sai gi masak phajare ai phajara bani yare ai an adom na sapa mayam do ma bu ma gi mi khoma ine mana puthara tari ba lukha kom du da adumaina tung da hore ba angang khangja da ba jingsu lukha kom du da chingdara ga ne ba ma gi mi ne ba sem hore se aduna ko ai warning torisini noi ama oigera kasu kai di aki hangoina tumin na laibana laibiu natana yamna phungna eta lamchat nai da bagi chana bi je yamna phungkala di adu bera le prostitute ai ba se lam khudin maki adum thobanga tani ko ado prostitute oina lona laibe mo ta phungkalak tana adedi icon nama gumna moje masak yam phajaba adegi moje yamna phauba ade moje yamna icon mo ina na celebrity amagi type ta treat tongna ga di moina ngang wa ga se matung inna ga chakna ra ga di lamdam se loi gani pungsai sai gani ba ngasai gi lamhui huran ba hawba lamhui duna loina lamhui mai thada lamdo maina khoi lebak se loi do le bus khanga bane ba sigi nupi je smai tawi sigi mi je smai tawi je khang no moi smai sum to ga angang me am manghan ko do re ba moina nungai ba yam nungai ai phaba phone tang ba pai ba gari nungai ba thongba mioi ba se mioi ba gi tangkak se ahum ni pok pa hing ba si ba ai ahan ba kana gi ai ahan ba polak pa da ima ipa gi mi pan pok pa hing ba sing ba ahum sida ai punsi gi tangkak ani ma di ai mi pan tanga hing de ade ai ahan ba pok ma tam da ima ipa gi mi pan tanga hinge ai saure naha were ai haksang kalle naha were ba matam da ai kana gi su mi pan tang ni hingbang me ai ima ipa yaw du hingbang me ne mu adubu ai heyeng ai na ahan were ba matam da ai gi isa du gi mi pan tang ai mu hingdu ni ai ni anga ahan were ba matam da heyeng isa du na mi pan tang hingdu ni miu bi punsi ta ka hum je ta ka amani mdi koi ta ka ani mdi koi mi pan ta hinge ko aduna aina haining mdi noi hujik na ha oiri sak phajare ai mangai re na pong bodo noi adum amaina phajara lai do nate matam lakani nangi nasana su haiba ma lerakna bu honar kani matam du da noina ngasi tawrui ba ngaurui ba naikhai ba tawri mayam do hayeng nangi life tu gi nangi punsi tu gi aseng ba mahau ma nangi hayeng ahan ora pal nangi yata pham nangi potha pham ama sem na ba honar ko matam da noina ngasi ngauri du na nangi adu du hayeng tingang ngora lambi du sambal loi noi chat pangam moy hujikpudi noi na ha ori ai mangai ai kanagi sum thok ta de noi khanni tin nyo thara khalo chan ni se jing ko inau jing noi na hujik tawri do hayeng ahan wara kan am tu yaroi noi hujik nga ki hing na redi ko ai tawni natra ana munna khalu noi na puthari bu lukha kom na top ju pusanna bu hona ganu
aduga leiriba isan jing se jing moi gumba lukha komna tarba jing jina tauri ba se yamna phaba yamna nungai ba yamna high level gi lifestyle de hingba yamna thawang ba lifestyle de hingba oina noi khanganu punsi je arai bana te yam sangi chatkadaba aduna moi gi matok tamganu moi gi matok tam kaim kana roi nangsu once nangi lukha komna puthar ba matamda nangsu nasa gi izat kanjana ba somdadi kadawre high level lifestyle di sado re somdadi paisa le raktre paisa di sikim tanaktre aduna fataba torokta bani somadi ai amna thawang ba amna ina khunba bar da changai bi ne khai bi yu thakai bi togai ru re adugi living style do living standard to maintain tongno honor pada adum option ta bani pharing turing torokta bani ana adugi potu da noi kumda ganu noi phajana thabe ngang sure lai tam gera ma to gera phajana to naha jing ko adai isan che sing sugumba mathom na khana mitta arangara uhanba ngahak nungai ba ngahak koi bagi posing da moina to thau to ganu moi se icon nate moi je celebrity nate moi haising ba intellectual ju nate karim nate moi na ngau bodo afaba sarga mimang du ulaga noi myam pusalaga noi bu sumangan ge doini si khangna chalu isan jing ko ai hairam ge si ne ai nga sai de lisa ai wari se aduna usi leibak si pura mo mo tawre ko kayam kuino no khoina sai sum lei de se aduna aina haijaning bidi punsigi mahawa seng makhang na hona bada amak palami de chakanu ai yam hanju nate ai angang ni tobudabu ai experience yang kuino leijare ai sahi tarai ma tai yum thado go leba ki nin chasare ina lainingi maitai kanna bane na ko aduna aina khang madine na me am share to jari se sidang haige aduga haidi sugumba phattaba paisa da kaida chatle na me am ngangnari nupi jing adigi noi gi profession do ai khut thingjaning de noi thingjaning de prostitute ai bajidi adum lairani khoina thingbuju ngamoi oldest form of business as a prostitute ne haini ko prithibi da why digi live business a prostitute ne haini adubu kasu kaide noi gi da noi na pamani tawbudabu noi phungakanu phung naga noi mukhairaga koi prostitute ne haraga ai adu ne haraga ai paisa na piraga chatpane haraga paisa na piraga chatpane haraga noi hena lembai ta te hena chauthokbai ta ta utawudi tawrakanu lam henganu akoi myam lei ko my life my rule lado kasu kaide if your rule affect the society there is a lot of rule that can punish you okay this must be understand oh aina haije gyan taw